Asırlar keçti, tarix boyunca bilemiz ki Rusiya tarafından bizge her zaman zulümlük geleydi, bizden halkımızga. Rusiyada yaşamağa istemeydim ben. Elimizde boğan şeyini alıp çıkıp ketken edik, evlerimizin kaldırıp. Doğrusunu aytqanda Dragovich degende men 2 gün ya da 3 gün onu ezberlemege hareketlendim. En başında biz oylagan edik, şu bir 2-3 ay bolaraq bunda. Soң qaytып keterek Kırım'a. Şu garajda toplaşaydık. Anda da namaz, dualarda okuyorduk. Olar Kırım Tatar degenini bilmeydiler. Ana kilisemiz var, keliniz kilisemizge. Yo biz Müslümanız, biz. Ani o Müslüman. Öyle çıktı mesele olardan tanıştırmağa. O Polak olup da arkalı böyle bizge yardım ettiler. Zrozumiał, że istnieje problem krymskich Tatarów i że będą problemy, znając Rosję. Ta problema to nazywa się Krym. Tylko jak Krym będzie zwolniony, one zależy od wszystkiego, że tu mają i pojedą w Krym, to może to Krym u nich w sercach, u nich w duszach, jacy rozumieją, jacy szanują. 7 yıl keçti, endi balalarımız munda tuğuldu. Kuleler endi Dragovich'te Tatar dep aytalar. Menin balalarım tuğuldu Kırım'da değil. Ukrayna'nın, Zapadный Ukrayna'nın, Polşa'nın granitsasının tipinde. Kırım Tatarsın, Müslümansın. Urfa adetlerin var bütün şey, tilin var. İnşallah kaytarık Kırım'da, inşallah kaytarık. Бүгін Тардир yolları программасы Украинаның ғарби сынырларының соңына келмекте ve aman 60 километрден инде Полония башламақта. Бүгін біз Драгобыч шерінде ve мында да Кырым татар хоранталары яшай, умумен 18 хоранта ve bu хоранталар насыл яшағаннен ve olған yerimiz bu Кырым татар медени меркезі не мында olғаны бүгін сізні таныш етежеміз ve бірінші мұсафиріміз bu медени меркезінің yolbaşçısı ve ерлі имам Абдурахман Ислямов. Selam алейкум, Абдурахман. Алейкум селам. Çok memnunum бүгін сізнен сөбетлешмеге ve бүгін Тардир yolları программасы сіздің медени мерkezinde bulunamız. Çok memnunmыз ve бірінші суалым. Umumen мында келген хоранталар nasıl себепілі Кырымдан çıktı? Endi bilesiz, o her bir хорантаны өзінің tarixi vardır, өзінің yolu, özü sebepleri vardır. Ama onun bilese her birimizni şu birleştirgen Rusya bizim halkımız için hiç vakit dostluğu yok idi. Asırlar keçti, tarix boyunca bilemiz ki Rusya tarafından bizge her zaman zulümlük geleydi, bizden halkımızga. Endi çoxsa halkım men oylayıp soraganda adamlardan eşitken edim, bilem. Özümde o mananen çıktım, o sebepten çıktım. Rusya'da yaşamağa istemeydim ben. Yani Rusya halkı, Rusya hükümeti üstümüzden bizge ne dep aytsa da yaxşılık yapacakmız, bizler de yaxşı yaşayacaksınız dep aytkan olsa da inanmayım. İnanmayacağım. Bizning qart babalarımız, qart dedelerimiz, qart analarımız hepsileri aytaydı o hakkında. Esleseniz oylayıp aytaydılar, Rusqa inansan suğa dayanğanday olasın. Yani çok öyle sözler var. O taraf endi men de düşündüm. Men oylayam bizning arkadaşlarımız da o sebepten çoxsa çıktılar andan. Rus hükümetinden bizim halkımızga, bizim adamlarımızga, bizim bala çağalarımızga hayırlıq olmayacaktır. Şu sebepten endi men de çıktım bir zaman, endi anneksiya bolgandan soň bir zaman yaşap, ama anladım ki yaşap olamayacağım anda oylayıp çıkmağa mecbur oldum. Aslında Ukrayna'nın o kadar şehirleri var. Biz şimdi Dragovich'te, Ukrayna'nın en çeti aytsan mülkün. Endi 60 kilometrden Polonia başlay. Nasıl olup da mında kelip düştünüz bu horantalar? Doğru. Doğrusunu aytqanda Dragovich degende men
2 kun ya da 3 kun onu ezberlemege hareketlendim. Adını? Ya Dragobich'te endi ağalarım mağa telefon açıp sorasa sen neredesin, qayerga bardın? Dragobich. Olarda kuleydi. O adı ozu zevkli da öyleydi. Biz eşitmеген kulaklarımız öylesiz. Doğrusunu aytqanda, anneksiya başlaganda Ukrayna hükümeti volonтерский öyle движениялар yaptı. Telefonları var idi, горячие телефоны. Горячая линия. Yeah. Endi o telefonlardan adamlar telefonu açıp soraydılar. Ne var ne yok, qayerga barsak bola, nasıl yardım etip bolasız. Yani onların volonтерский centerleri kim qayerga yiberseler adamlarını qayerga misal çoksa adamlar özleri evlerinde bizni kabul ettiler. Özlerinin evinde. Şunun için kim istese Ukrayna'dan yani adamlar, korantalar Tatarlarga yardım etmege, olar звонить eteler volonтерский şu centerlerge, olar söyleyler. Böyle bu yerde yaşayımız, adres böyle. İstegenler, kesinler yaşarlar. Öyle etip o centerde распределять etti bizning halkımızda. Çok bizning arkadaşlarımız böyle etip bu yoqqa tushdilar. Men misal bu yoqqa nasıl tushdim? Men niyetim var idi Novokisevkaga chiqmay. Orada meni soy sopam var. Endi o tarafga chiqajak edim, ama burada bir arkadaşım yaşaydı. O telefon açtı. Qayerga chiqajan? Öyle böyle kadem Novokisevkaga baracağım. Yaqin baqariq. Yo kel munda yardım eterik. Munda yardım ko'rersan. Adamlar da yaxshi. Mundaki adamlar. Şoman bardım vokzalga. O zaman ta trenler gezeydi, yürüydü. Aldım biletini Lvovga, keldim. Lvovdan meni bu yoqqa ketirdiler de endi Dragobichga. Dragobich şehrinde. Bunda da arkadaşlar var idi. Öyle işte. Ve şimdi biz Kırım Tatar Medeni Merkezi'nde bulunamız. Bu merkezni ne vakit açtınız ve aslında ne sebep oldu onu açmağa? Bunda şu 2014 yıl kelgende adam bir 27-28 koranta var idi bizim halktan. Bilesiz de endi bizning adetimiz cemaat toplanmağa degende namaz okumağa yer kerek edi bizge. Cumalar o'tkazmege, dualar o'tkazmege, yani toplanmağa. Birinci zamanları biz şu kvartiralarda toplanaydık. Şu namazını okumak deysekmi, dualar etmege, endi bir очередьке koyup bir-birimizge baraydık, okuydık. Son en başında biz oylagan edik, şu bir 2-3 ay bolarıq bunda. Son qaytып keterek Kırım'a. 2-3 ay endi 7 yıl olup ketdi. Ya, onысы бар. Ama birinci zamanlar oylayıp oylagan edik de. O bir qandaydır недоразумение oldu da endi. Rusya qaytar keter, bizde qaytып bararıq dep oylayıp pek etmegen edik. Kvartiralarda toplanaydık. Nerede, qaysi yerde tapılsa, mında Caritas degen bir center var. Orada endi тоже yardım etiydiler de endi. Adamlarga переселенецler, olar garajlarını da bergen, garajның içinde toplanaydık. Özümüz bir şeyler, laf etmege, toplanmağa, ne var, ne yok, nasıl niyetler var adamda. Al hatır sorama. Şu da endi. Toplaşmağa yer kıdıraydık degende. Şu garajda toplaşaydık. Anda da namaz, dualarda okuydık. Endi o zamandan oylanıp başladık. Vakit geçti. Ama bir ay geçti. Bir ay geçti, yarım yıl geçti, bir yıl geçti. Ama bizning şu bo'lgan problemalarımız var. Cemaat toplanmak gerek. O zamandan biz kıdırıp başladık o yollar nasıl bir yerini almağa, camiga o'xshatib, cami olmaz. Camiga şu cami funksiyasını şu yerini getirgen bir yer olmak gerek. Toplaşmağa yer gerek. Bala çağamız var, pek çok bala çağamız var. Onlardan öğretmek gerek. Şu camilerge getirmek, şu namazını göstermek, adetlerimizini göstermek, derslerini o'tkazmek. Şu sebepten kıdırıp başlagan edik.
Сон ойлайтып, мискарадаларға барып, дилеклер yazып, сорап, бізге ярдым етіңіз, шо япажақмыз, böyle жайме демедік, культурный центр. Культурный центр. Не үшін культурный центр? Мұнда бізді біріншіден топланмаға еріміз олacak. Екіншіден, біз өзімізді тербиемізді, өзімізді медениетімізді, әдеттерімізді, біз насыл адам олғанымызды көстермеге ойлы істедік. Шу арқалы фікіріміз келді, культурный центр yapmağa мұнда культурный центр крымских татар Драгобыча. Ойлайтып, 1-2 елінің ішінде шу мәрлерге бардық, олармен қоныштық. Ойлайтып, бізге бұл бинаны берділер олар. Насып болды бізге бұл бина. Демек бірден кірдіңіз мұнда, яда біршілер яптыңыз? Yok, bayağı şey yaptık. Bizge bina verdiler, eski bina. Oğa da şükür. Ama elbette bunda ne deyip aytsam, kaç yıllık bina, kimse yaşamagan, kimse evvelде болған ЖЭК-ны bir odası desek bolamınday. Munda şu çöplük, bayağı iş yaptık. Özümüzün küçümüzden çıkardık, hep şeylerini tirançık temizlik yaptık. O temizliklerden son Tamirlef işlerini başladınız. Tamir işlerimizden başladık. Nasıl küçümüz yetkenge oğa bakıp yapıp başladık. Ama yerimiz oldu degende. Endi tayar yerimiz oldu. Bu yerde biz toplaşıp başladık. Fikrimizde de var idi. Çoksa arkadaşlarımız aytaydı. Давайте yapayık böyle bir muzeyge oxşagan şey, tariximizni көстерейік. Mundaki yaşagan adamlar çoksa endi Hristiyan da. Hristiyan. O Hristiyan da nasıl? Kırımdaki Hristiyan değil. Munda katolikler yaşayıyor. Munda çoksa katolik, Rima katoliki var, Greka katoliki var, pravoslavный soyu da var. Ama çoksa adamlar munda özünün dinini küteler, tutalar onu. Kırımlı Hristiyanlarga göre munda bu Hristiyanlar dinlerinden de çok küteler. O doğru. O daha çok munday tutalar ve onlar misal Kırımda yaşaganda bizni tatar bolganımızды bileydiler. Bizni Müslüman bolganımızды bileydiler. Bizni nasıl adetlerimiz var, onlardan bileydi de endi. Bizden endi komşu bulup yaşagan adamlar Hristiyan olsun mu, başka şey olsun mu endi bileydiler. Ama bunda onlar Kırım Tatar degenini bilmeydiler. Bu cenk başlandı, anneksiya başlandı. O zamandan onlar bildiler. Kırım Tatar degen halkı var eken, Kırımda yaşagan. Kim Ukrayna arkalı tarttı degende. Ukrayna tarafını tarttı. O zamandan onlar bildi. Çoksa adamlar mundaki oylayıp bilip aldı, tanıp aldılar Tatar boğanını. Son endi biz munda koçup kelgenden soң çoksa bilmeydi de Müslüman boğanımızını bilmeydi. Misal, ana kilisemiz var, keliniz kilisemizge. Ya biz Müslümanız, biz, ne o Müslüman? Son ne oldu? Ya biz Müslümanız, bizim dinimiz başka, bizim adetimiz başka. Endi öyle çıktı mesele onlardan tanıştırmağa. Bizlerini halkımızla, bizlerini adetimizle, urfu adetlerimizle, biz Müslüman boğanımızla göstermege, o arkalı şu muzeyinde kurmağa niyetimiz geldi de, böyle peyda oldu meydanға көстермеге, насыл біздің халқымыз yaşagan, не olgan, не olmagan. Böyle bu sebepten, bu maqsadnen kulturный центрімізді asıragan edik ve şükür Allah'a aldık onu, tamirler yaptık, küçümüzünü koyduk, şükür Allah'a endi şimdiki zamanda var. Hepsini açmağa, bir insan sıfatına getirmege bir kimselerden yardım oldu mu sizge? Yardım oldu. Doğrusunu aytqanda endi biz hepsimiz de pek de böyle bay adam değilmiz. Hepsimiz çıqqan şu çantalarını aldın eline, bala çağanın kucağına çıkıp keldik munda. Munda kelip iş kıdırdın başka şey endi yeni yerler. Yeni adamlar, tanış biliş yok. Elbette volontör taraflarından yardım oldu bizge, halkımızga. Şu Aş tarafından, Urba tarafından degende
Birinchi zamanlarda şu kvartira kira almaydı, kvartiralarga bereydiler, bedava endi yaşasınlar deb. No birinchi zamanlar. Ama sonunu o'zing bilmek gereksen, qazanib qaynamak gerek. Elbette o'zing qazanib başlaysan degende kuchga ko'ra, o'ylab balaban kuchimiz yo'q edi. Bu jamini, bu kulturniy sentrimizni böyle bir ne deb aytsam, böyle tez vaqtida yapmaga, ta'mir etmege. Shuning uchun bizga endi yordamda qidirdik. Arkadaşlarımızda, Türk arkadaşlarımızdan, başka arkadaşlarımız, volontyorlarga da söyleyen edik. Son volontyor taraflarından böyle Artur Deska degen bir adam var. O bizge çok, bizni halkımızga, Kırım Tatar halkımızga çok yardım etken edi. Rusия Кырымны ишгал эткенден соң 2014 сенесі Кырымдан база ватандашларымыз Украинага чыкмага карар алган. Элбетте ки олар эршени ташлап, боле бир шейсиз чыккан эдилер. Ве оларга Украинада о вакытта пайда болгон волонтерлар, жемаат эрбаплары өз ярдәм колуны узаткан. Драгобычте яшаган Кырым татарларга Артур Деска волонтер ве жемаат эрбабы ярдәм еткен, келіңіз оның сөбетлішейік. Пане Артур, вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора. Перше, що хотів би у вас запитати, але перед цим хотів би спершу подякувати вам за те, що ви допомогли тим, хто вимусово був покинути Крим, свою вітчизну, і зараз вони опинилися на материковій частині України. Ви їм тоді, у далекому вже 2014 році, допомогли. Скажіть, будь ласка, звідки ви взагалі тоді дізналися, що з Криму хтось виїжджає і що їм, кримським татарам, потрібна допомога? No, ja w Україні з 2003 року. Перше хочу вибачитися за мою українську, я Полак, намагаюся, роблю, що можу, але вибачаюся за всякі помилки, які, може, зроблю. Я в Україні з 2003 року, і я є волонтером і на громадських обставинах заступником директора такої організації, яка називається Caritas. Конкретно Caritas Самбірсько-Дрогобицької єпархії, це греко-католицька організація, я сам римокатолик, приїхав тут служити, допомагати потребуючим. І так сталося, що був учасником Революції Гідності. У Києві були. Так, звичайно. І не тільки, тому що намагався організувати більш не воювати, а організувати гуманітарну допомогу для Революції Гідності. Лікарства, лікування постраждавших і того типу діяльність. Тому дуже часто бував в Києві, в тому числі кінець лютого, початок березня 2014 року я був в Києві. І тоді почали поширюватися по Майдані чутки про to, że zaczynaється na wschodzie wojna, тоді почалися проблеми в Слов'янську, тоді почала розповсюджуватися інформація про це, що Росія намагається перейняти Крим так само. І тоді була така перша, то був перший момент, коли взагалі зрозумів, що існує проблем кримських татарів і що будуть проблеми. Знаючи Росію, я розумів, що будуть проблеми. Коли повернувся в Дрогобич, коли Майдан переміг, я повернувся в Дрогобич, там вже не було чого робити по суті. Дійшла до нас інформація в Дрогобич, що кримські татари починають з Криму виїжджати. Особливо ті активісти, які думають, що можуть підвернутися під репресії, яких можуть арештувати, які можуть мати проблеми, які виступали за Україну, за релігію, за свою національну ідентичність, що російське ФСБ і те здрадники з СБУ, які перейшли на бік ФСБ, можуть проти ним почати якісь події, арешти. До речі, то був такий час, де люди пропадали, не знаю, чи пам'ятаєте. Звісно. Про таке щось почув. І одночасно
Почуł, że w обласних centrach, w обласних адміністраціях створюються takie grupy, kryzowe centry, w jakie можуть позвонити татари, jakie знаходяться в поїздах, в дорозі, jakie nie mają gdzie podітися, a te kryzysne centry znowu zbierają informacje z regionów, gdzie Tatary, no to nie tylko dla Tatarów była propozycja, to było także dla tych, jakie namachały się wyjechać z Ługańska, z Doniecka, to była taka zachalna akcja. To były jakby takie dwa okremy rusła imigracji wnętrznej. Перший вектор з Донбасу, другий з Криму. Tak, більш-менш так це виглядало. І тоді я подумав, що нашою ролью як Карітасу, нашим обов'язком, ви можете вияснити, що це є Карітас, це є потужна мережа благодійних християнських організацій, є допомагати людям, так? Без значення, якого вони віросповідання, вони опинилися в нещасті, треба допомогти. Якраз так чудово склалося, що в той момент була можливість залучити через мене, через моїх друзів, polskie organizacje, jakie były gotowe profinansować допомогу, nadати finanse, za jakie my mogły kupić obładnania, mogły kormić ludzi i tak dalej. Caritas Sambielsko-Drohobyczskiej eparchii, i tu chcę podziękować odcu dyrektoru, tomu otec Igor Kozankiewicz projawił wielczezne rozumienie i przychylność całej sprawie. Dozwolił, żeby jeden powerch Caritasu, budynku Caritas nowo pobudowanego, wydzielić dla переселенців. I my zgłosili się do tego centrum oblastnego w Lwowie, że my je gotowi przyjąć krymsko-tatarskie семьи. I taki był początek. No, zwyczajno ja początkowo troszkę bojał się, bo nie stільки ludzi, żeby swojej powidinki, że ja nie zустрічał się z muzułmanami tak blisko i tak często, żeby znać, jak powinien ja sobie powести, żeby tym ludziom, jakie i tak вже popały w wielkie nieszczęście, nie stać jeszcze jednym jakąś przyczyną do turboty, i tomu nawet pozwolił do mojego znajomego, taki Said Ismailow, wy pewno знаєте, i pytał, druże, co robić, jak robić? Він каже, ta robię, wszystko normalnie będzie, bez problemu. I od tego wszystko zaczęło się. My doznały się, że jedna семья живе в селі Волоща. Це є, я знаю, no może 30 кілометрів від Дрогобича, że вже приїхала. Тепер до Волощі є дуже класна дорога. Але тоді до tej Волощі te 30 кілометрів треба було їхати приблизно годину 15, a my doznały się, że żinka w tej семьі має народжувати na dniach. No i ja sobie tak podumał, że to będzie najgłówniejsze perwesty ich w Drohobycz, тому що ujawił sobie, jak szwydka będzie tam jechać i potem wracać się. No i tak to zaczęło się. Pierwsza семья pojawiła się w Drohobyczu w Caritasie, potem jeszcze jedna семья, jeszcze jedna семья, jeszcze jedna семья i od tego zaczęło się. Takie це były początki. Як ви вважаєте, вже 7 років вони живуть тут, у Дрогобичу, та й у інших містах України. Які зараз є проблеми таких ось вимушених переселенців? Перша проблема то є така, що є в них. Та проблема то називається Крим. Вони вертаються в Крим постійно. То їм в якийсь спосіб stworuje problemy z tym, żeby sieść na miejscu i zacząć budować życie na postійно. Tak? Bo ja mam świadomość, i co jest dobre, i co jest normalne, że tylko jak Krym będzie zwolniony, oni zależą wszystko, że tu mają i pojedą w Krym, to że Krym u nich w sercach, u nich w duszach, i jacy rozumieją, jacy szanują. Ale to jest jaka problema, tak? To że pobudować postійne życie, że rozumie też, że to jest miejsce, gdzie będą żyć do końca swoich dni, a z drugiego boku, a w innym wypadku zawsze pamiętać, że to nie. To jest tymczasowe miejsce mojego przebywania, to jest inne odnosiny do miejscowych realiów, tak?
це є проблема з побудовою якби стабільного, стійкого життя на місці. І це постійно проявляється. А to jest powiązane z tą problemą powiązana jest druga problema. Najbliższej problemą переселенців, на мою думку, це є житло. Тому що більшість сімей тепер проживає в квартирах, які знімають. Орендують, так. Так, і то є проблема. To jest величезні кошти, to jest niepostійність. Тому що в кожний момент може прийти власник і сказати, słuchajcie, no ви файні, класні люди, але я мушу продати квартиру. Тому то є проблема. No кошти так само, так? No крім того, інше є відносини до місця, яке твоє, в яким живеш, яка то є твоя хата, а інше до місця, яке тільки орендуєш. І то є найбільша проблема. А знову, чому то пов'язане з тою першою проблемою? No з дуже простого. Вже багато років говоримо, я намагаюся переконати, що треба робити все для того, щоб купити, збудувати, отримати ділянки, хати. No, як на той момент невеликі успіхи. Так що найбільша проблема, так? Є і інші проблеми, звичайно. Це є питання збереження своєї ідентичності, так? В Криму татари жили в групах, населення, яке були свої компактне проживання більше, так? Тут все-таки, якби не було навіть якась більша громада, але вони розкинуті. Це є проблема, що треба організувати навчання мови, треба пильнувати, щоб діти дотримувалися традицій. To jest takie problemy. No zwyczajno також є проблеми, які є typowe dla całej Ukrainy, тому що це не є так, що є собі Україна, а окремо є татари кримські, так? Є проблеми pracowłaszczenia, заробітної плати, коштів, проживання, лікування, całe інше, але to є проблеми nie особливе для татарів кримських, тільки для цілого населення України, для всіх. Тоді, коли ви запропонували свою допомогу, прийняли їх у Дрогобичі, як ви вважали, наскільки? Скільки вони тут пробудуть? To znaczy, ja był naiwny optymist i думав, що це буде півроку може. Так? Правда, мені казали, що я є песиміст, тому що вони вважали деякі сім'ї, потім призналися, що то буде місяць-два. А я казав, ні, ну, слухайте, з півроку це потрватиме. А тепер 7 і, що важливо, кінця не видно, так? Тобто ви теж вважаєте, що кінця у цій справі доки що не бачимо? No, ja wważаю, że my nie w zmożli tego передбачити. Це є багато факторів, так, чинників, які впливають на то, щоб Крим в якийсь спосіб став таким, щоб могли переселенці повернутися, так? Бо це є різні варіанти. А як ви вважаєте, ще довго Росія буде знаходитися у Криму? Так довго, поки в Росії не станеться щось радикального, так? Або революція, або nowa перестройка, або повний економічний колапс. Важко сказати, але поки Росія Росією, так довго не відступиться. Тому що для Росії Крим з різних причин є корисний і з різних причин є вантажем, який є важко нести. Так? Коли той вантаж переважить, тоді є шанс, що Росія його звільнить. Але я думаю, що свідомого рішення такого, що давайте звільняємо Крим, не буде. До того miejcie na uwadze, że to jest дуже серйозна проблема з Кримом, тому що, ну, скільки є населення в Кримі тепер? Поза 2 мільйони, так? Так, вони переміщують з материкової частини Росії до Криму. Скільки є з тих 2,5, скажімо, мільйонів кримських татарів? А тепер давайте, що Росія притвориться, що вона сильно демократична і зробить референдум.
i zgodno z zachodnimi demokratycznymi prawami wyjdę tak, jak wyjdę. No, to jest дуже składna problema, tak? To jest дуже składna problema. Z moim przyjacielem inkoły говоримо, маю такого приятеля, називається Хосе. Він смішно народжений в 47-му році в Буенос-Айресі. Українець, щирий українець, патріот, допомагає, так само активіст, волонтер, як я, йому вже 70 з лишнім років. І ми інколи розмовляємо по питанню Криму. І важко нам знайти таке якесь polityczno, nie знаю, jak to nazwać, рішення, яке би забезпечило інтереси всіх тих, яких інтереси повинні бути забезпечені. Це дуже складна проблема. Це питання. No prosto сказати, Крим – це Україна. Так, окей, в порядку. Natomiast problemy je naselenia Krymu, tak? Problema je europejskich różnych думок, ідеї. Я бажаю ze всіх сил, щоб мої друзі, яких дуже люблю і шаную, які для мене браття, mogły повернутися безпечно в свої домівки в Криму. Я мрію інколи, як то буде, як я колись до них приїду, їх відвідаю, садимося в огороді їх хат і вип'ємо чашку кофі, вип'ємо чай, поговоримо. А де конкретно, яке це буде місце, не має значення. Це не важливо. І я би дуже хотів, щоб це сталося ще за моєго життя. No mają taką nadzieję, ale ja poпереджаю, я ідеаліст, оптиміст, ze всіма того наслідками. О поляк олып та МЗС Польшаның мұнда Львовта болған от арқалы бөлі бізге ярдым еттілер. Яғни олар тарафындан олар келділер, бақтылар, бізден таныштылар, соладылар, насыл ярдым керек. Бізге тамир етмеге керек. Бізге дүлбірлік етмеге керек. Жәме сыфатының кетірмек керек. Культурный центрінің сыфатын кетірмек. Олар арқасынан ярдым көрдік. Олар берділер шу грант, яздық грантына. Бұл бүтін шей япылған, мұндай біздің елімізден япылды, amma материал, бүтін материалны насыл не керек, краска olsun, шпаклевкасы olsun, печкалар, кондиционер, не керек olsa, o tarafında satıp alынып бізге берділер. Біз жематымыз, епсіміз, ош қолларымыз мұнда бұл ремонтларын яптық. Біздің балаларымыз біле, олар да ярдым еттілер мұнда. Олардың да қоллары мұнда тиді. Ойлай етіп, тез уақытта біз насыл япып алдық та. Сылды айтасыз, шыққанда бір чанташты қолына алып шықтық. Бірден бөлі қатырлаулар пейдаула сүргінлікнен. О вақытлары да қатбаба беталарымызны қолына не алып етіштіріп, бөлі вагонларға отырып шыққарттырған еділер. Бөледі шынды бақсақ, о вақыт 193 бин сүргін етілген еді халық, ама шынды Оле сүргүлік олмаса да, тек официаль статистикаға көре, Қырымдан умумен тек Қырым татарлары дегілді, 43 бин адам шыққан. О да бір оле мелес, яғни гибрид сүргүнлігі, оле бағлар көресіз ме? Көрем. Пек, evet 1944 senede olған сүргүнлік киби дегілді, ama şu gibrit degende siz doğru aytasız, öyle bir korumlu ama sürgün oldu dese ola. Çünkü endi kendi yerlerimizden çıkıp o zaman da korkular var idi, cenk başlanır, bir şey olur deyip elimizde boğan şeyini alıp çıkıp ketken edik. Evlerimizden kaldırıp munda kelgende 7 yıl geçti, endi balalarımız munda tuğuldu. Ben kendim 3 tane balam munda tuğuldu. Maşallah. 3 tane balam. Umumen ne kadar? Umumen 6 balam var benim. Demek 3 Kırımlı, 3 Dragobıçlı. Ya, hepsi öyle kuleler endi, Dragobıçlı Tatar dep aytalar. Endi aytacağım bizim tarihimizni kırslagандай oldu da. Yani biz kaldırdık anda. Menin balalarım tuğuldu Kırımda degil.
мында туылды. Украинаны, западный Украинаны, Польшаны границасының типінде дегенде. 1200 километр Қырымда. Мен де туылдым Өзбекстанда өзім. 1980 жыл Қырымда Өзбекстанда туылған едім, Шахризабз. Ама келдік, қайтып келдік ветанымызға, Қырымға дегенде мені балаларымда ойлы болажақта. Иншалла қайтарық Қырымға, иншалла қайтарық. Ама балаларым ойлы де олды десек бола. Яғни аналогия бойлетіп өткізсе бола оның. Яғни сүргін кибиде. Бізді қумадылар, doğru. Біз өзіміз шықтық. Ама оле мecburi алды, шарайетлерін оле yapıp. Я. Çünkü аңлайдық, біз Русияда яшап оламайжақмыз. Солда енді 18 адам балалармен бері білгеніме көре 100-ге якынсыз. Мында жемат яшайышында сіз Қырым татар топлымы оларақ насыл иштирак етесіз? Хаятыңыз насыл кече бұл жерде? Бұл жерде енді біз өзіміз ойлы адамымызда енді қанымызда бардыр дегенде топланмаға, жематшылық дегенде қонышыға яқшы давранмақ. Енді динімізді де өретілі ойлы, бізде ойлетіп өскеніміз. Бұл жерде әр түрлі şeyler шыққанда, енді бізде оларға қошылмаға әрекет етеміз. Мысал, ярмарка олса, ярмаркаларға барамыз, қоямыз өзлеріміздің бір Böyle стендлер, соны лоқымлар пішіріп, әр түрлі пахлавалар, яғни таныштырамыз, көстереміз. Яғни біз татарлар, Қырым татарлар, біздің ойлы ашларымыз бар, біздің ойлы тарихымыз бар, пляулар yapmaға әрекет етеміз, енді ойлетіп қошыламыз да, мұндайки Драгобичте олған адамларны ортасында. Bazı bir şeyler çıksa, оларға да iştirak yapamыз, yardım etmеге. Ведугра айтқаныңыз кеби, мен ақылымда 2019 сенесінің август айында мұнда Драгобичте газдан бір бина патлаған еді, ве сізде Қырым татарлары бүтін интернетте шыққан едіңіз, бөле волонтер оларақ пляу пішіріп, бұл қазаға оғырағанлар, хуртаржыларға бөле аш беріп, су беріп, ярдым еткенсіз. Бұл ақта не айта білесіз? Болған еді өші, енді әбетті өші олды, ev patlap, енді yıkılıp bayağı adam zararlandı. Енді біз eşitkendен soň cemaatinen oylandık, yardım etmege. Bizde terançık olsa da biz taraftan, çünkü biz kelgende olar da bayağı bizge yardım etkenleri de kaytarmakta kerek. Mecburumuz degende, şu MЧСникlerге, волонтерларға барып, şu oylangan edik aş pişirmege, şu doğru pilavlar oldu, şorpalar pişirip aş attırdık, ek gün aş attırgan edik oylayıp. Son bizde bayağı şeyler var idi. Endi yardım kelgende bizge yardım şu Polşadan, volonterlardan yardım keleydi. Endi urba bolamı, başka şeyler şu kazalangan adamlarga ne kadar yardım etebilsek, o şeylerini de yardım etken edik. Maşallah. Асылда сіз мұнда яшайсыз, башқалары Киев, Житомир, Днепр, Одесса, Херсон, более итчох ерлерде шынды халқымыз мecburi яшай. Более mecburi яшағанларының насыл проблемлеріні көресіз? Енді яшайышта әр түрлі проблемалар олады, қиыншылықлар болады. Ama o, misal, ақша tarafı olsa, yaşayış tarafı olsa, hastalık tarafı olsa, o endi her zaman her yerde ola. Biz Kırım'da da yaşaganda o problemalar olaydı degende, munda da yaşaganlar o problema olaydı. Ama önemli, munda şu mecburi çıkan adamların probleması, bu şu asimilyasiya olmamaslığı. Yani özünün adetlerini, terbiyelerini, özünün dinini gayip etmek. Yani bu adamların içinde yaşaganda elbette onlar bizge dostluk yapatırlar, yardım yapalar. Драгобичте yaşaganda bizde bunday problema yoktur adamlarla. Yani bizni yaman korup, qovub ketingizler bunday degen adamlar yok. Ama bizning balalarımız o'siyatır. Yaşlarımız o'siyatır. Mektepke bara, детский садикке bara, biz konuşamız olarla. Endi bir işleri yapamız, çalışamız degende. O zaman da yavaş-yavaştan
önemli problema bardır. Bizim bağlarımız, bizim cemaatimiz böyle etip yavaştan o taraflara ötüp ketmesin de dep odan korkamız. O problemadır. O problema da bardır. Mınday ötmek bugün bir dayını satıp aldın, yarın iki dayını satıp alasın. Allah nasıl rızık verse onu taparsın. Ama bugün balan barıp da mektepte öğrengende balanga öğretse Allah birdir bu hidin единобожие деп те христианская религия, мусульманская религия однаково деп ойлетіп, аңлатып, оларны öğretip, misal yaşlarımızны biz öğretmesek özümüzün dinimizge, özümüzün terbiyemizni göstermesek, yarın bir sigini olardan alarlar. Yani Kırım'da yaşaganda endi halkımız etrafımızdaydı. Bir idik. Bir naturu yolga geçsen illa arkadaşın aytar idi. Balam ya da kardeşim öyle yapma dep. Toxtatar idi. Doğru yolga anı etip ötkazip koyar idi. Ama mında biz özümüzge öyle kaldık. Yani biz azmız. Asılda olmasam bu problemini korseniz assimilyasiya olmamak için hepimiz ne yapmalımız? Bunu çözmek yolu bardır. Birinciden unutmamağa kim olganını. Yani kimligimizni her daim bilmek gerek. Bilmek ya. Kırım Tatarsın, Müslümansın. Urfa adetlerin var bütün şey. Tilin var. Onu birincide özünden başlamağa, Koran tağından başlamağa ve cemaatinen uğraşmaya. Bala çağan senden eşitse, senden körse, Tatarca laf etsen tilini bilir. Namazını etkenini körse, Müslüman boğanını bilir. Ondan gayrı balam, biz Müslümanmız, biz öylemiz, biz Kayden, Kırım'dan geldik. Bunda vaxtınca yaşayımız. Ne için yaşayımız? Her zaman anlatıp bildirip durmağa gerek. Koranta, cemaat. Ballarımız Korantada bir iş. Ama cemaatimizde de uğraşmak gerek ballarımız. Toplaşmak gerek, dostlaşmak gerek. Özlerimiz de öyle dostlaşmak gerekmiz, toplaşmak gerekmiz. Çünkü Korantada öğrense bala degendi. Ama Kuş yuvasında körgeni yap. ya, körgeni bir. Ama dışarıga çıkanda kimden o Tatarca laf diyecek? Kimden bar namaz yapacak? Kimden dua edecek? Korantasını her şey haydi. Cemaat gerek. Yani cemaatga tartınmak gerek. Cemaatlaşmak gerek. Birbirinden oynasınlar, birbirinden toplaşsınlar, laf etsinler. Özümüzde tırışmak gerekmiz. Öyle etip 100%, 100% demem ama bu şu yolun özümüzne nesi deyip açsam, identiçnost da kimligimizni Korçalay bilemiz. Korçala bilemiz. Evet. Siz şimdi bu cemiyetinin Dragobiç'te Kırım Tatarlarının imamı olasınız ve odan da gayrı Kırım'da da imamlık yapkan ediniz. Kırım'da ne yerlerde imamlık yaptınız? Kırım'da men özüm Jankoy'da ösken edim. Jankoy'un özüne değil Mirnovka koyunda. Anda da molalık etken edim, imamlık yapkan edim. Kalay medresesini bitirgenden son bir 5 yıl anda imamlık yapkan edim. Ondan son koşken edik. Bazı köylerde endi qayerga barsan, endi imam bo'lgandan so'ng, duaga bargandan so'ng qo'shilasın da. Shu bilib algandan so'ng o'qirsinmi? O'qirim, ani o'qimaga. Juma namoz o'tkazarim. Öyle Jankoyda, Luganskiy koyda da yapgan edim imamlık bir zaman. So'ng Belogorskiy rayonuna Ulyanovka koyga ko'chgan edim. Anda bir vaqt zaman molalıkta anda yapgan edim. Mında bilmem cuma namazları, bayram namazları, at koymak, nikah okumak, sünnet etmek böyle meselelerde çözülebilir mi? Elbette çözülebilir. Çözmek gerekmiz. Muhtaçmız onu çözmeye. Mında misal endi nikahlarımızda bo'lgan edi. Nikah o'qigan edik, qilgan edik. So'ng balalarimizni sunnatda yaptırgan edik. O 2014 ya da 15 yıl esimde yok. Ama kichik balalarımız var edi, 5 o'g'lanchamizni sünnet yaptırgan edi. Unda Subhi Akay bilsangiz, Ahmedjit'ten. Ahmedjit'ten
бір заман оның телефон номерасын тапып, чағырған еді, сау болсын келген еді, балаларымыз сүннет япқан еді. Бетті дуаларында өткізген едік. Ondan gayrı bayramlarımızı ötközemiz. Oraza bayram, Kurban bayramlarımızı geçiremiz. Geçirebiliriz. Yani yerimizde var, adamlar da bileler degендей. Türk kardeşlerimiz mesela her yıl bizge şu yardım eteler. Bir-iki tane koy, bir-iki tane buğa hediye eteler, kurbanlık. Soyamız, dağıtamız, ballarımızın toplayımız, beyram etip geçiremiz de. Ballarımız korsun o, nasıl deyip aytsam, evde tügül, balam, kayırlı bulsun, bugün orası yok, öyle tügül. Kırağa şu yerlerini alıp, orada batutlar koyup, tir yapıp, yani ballar gelip, zevklansınlar deyip. Zevklanıp, bilsinler, bizim bayramımız var, bizim öyle, orası bayramımız, kurban bayramımız var deyip, öyle bilsin deyip, öyle bayramlarda geçirip olamız, geçiremiz. Küçümüzge bakıp. İmam olarak mında cuma namazlarını geçiriyorsunuz, dualar yapasınız. Rabbimizden neler soraysınız? Yüce Rabbimizden, Subhanahu wa Ta'ala'dan sorayım. Bizim halkımıza yardımcı olsun da, yardım etsin. Birinciden her yerde, her şeyde birlikli olsun deyip, ozu ilhamcı olsun da Allah Rabbimiz. Şu inşallah öyle zamanlarga getirsin de, şu qaytıb barayıq özlerimizin evlerimizge, özlerimizin yerlerimizge. Biz bulmasaq da bizim balalarımız. Çünkü endi Kırım bu bizim yerimiz. İsteyik balalarımız anda olsun, o yer bizniki olsun. Hakikaten bizim halkımızın yeri olsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizni şu halkımızını doğru yoldan urmasın da, şu doğru yoldan dinimizni kütüp, Allah'ın yolundan ketip, Müslüman olarak o şu Kırım yerlerimizde yaşamağa şunu tileyim Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan. Allah bütün yapkan dualarınızı inşallah kabul makbul eylesin ve bu merkezden ve umumen Ukrayna'da her yerde yaşayan Kırım Tatarları tez vakitte öz ana yurtımızga qaytmağa Allah Teala nasip etsin ve yardımcı olsun. Allah razı olsun.